الفصل السابع عشر وأخيرا كيرو سابو جيد إلى بونغول سكي تورونغول إنر باب الأولون الإيمان كفي قمبنغول بوجوب وقدغول محبتي يدغول أصحاب رسول الله صحابة بن العدبة هرونالي سابوتو أبو بكر سيدنا عمر كانيو نودتي كدينا kono ɓeeɗo ko gañu makko ɓeeɗo ko yenneteɓe makko ko hoyneteɓe makko hara yo wattu yiile julɗo yaagal makko ngal moƴƴa kerol ngol ko woni en haalande ko fii waɗɗagol yiɗugol ɓeeɗo na fii yiɗugol nelaaɗo ɗon en feƴƴino wa afdiliyatihim e ɓurugol maɓɓe e teddugol maɓɓe wa ijlali e mawnugol ko ɗum woni wa afdiliyatihim e ɓurnugol ɓe e ɓurningol ɓe e teddingol ɓe wa ijlali e mawningol kadi aymatil islam hoore ɓe islam ɓen fof wa ta'ati wulati umuri lmuslimina e ɗoftagol halfinaɓe fiyakuji dina ɓen fof ma dama ɓe yaltali alqur'ana e sunna ko wi kon yu'minu lmuslim julɗon o gomɗinayi bi wujubi waɗɗagol muhibbati yiɗugol ashabi rasulillahi sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam wa ali bayti e ɓeygure suudu maɓɓe ndun hara ɓe wonali hoyneteɓe sabote e jungo makko wa afdaliyatihim e teddingol ɓe ala man siwahum e dow mo tawata ko tana maɓɓe minal muminina immorde gomɗinɓe hedditiɓe wal muslimin wa annahum o gomɗina kadi o jaɓa wonde ɓeeɗo fima baynahum e nder hakkundeji maɓɓe toon kamɓe sahabaɓe muta fawituna ko ɓe ɓurduɓe kadi fil fadli ka ɓural wa uluwi daraja e ka towugol daraja bi hasbi e asbi gayyatihim embere adagol maɓɓe ngol embere adodirgol maɓɓe ngol fil islam ka islam fafdalhum ko ɓuri moƴƴude maɓɓe kamɓe sahabaɓen fof alkhulafa urrashiduna al arbaa ko ɓeɗo lontiɓe nayo fewɓe ko woni ɓen ɗo ɓen kadi ko fayda kono ɓe ɓura kontirerede ɗo ni kadi ko woni ɓen lontiɓe nayo ko aboubacry wa omar wa ousmane wa ali radiyallahu ta'ala anhum ajmain yo Allah wele ɓe nayo kala summa refti hikko ɓeɗo nayo si ɓeɗo nayo feƴƴi ko ɓeɗon poste arano hikko ɗon al asharatul mubasharuna bil janna ɓeɗo sappo ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam weltinirani haalani ɓe nelaɗo humpiti asirani wonde natay aljanna wom koni ɓen toujours ko fuɗɗorten ko arrashiduna al arbaa ko ɓe lontiɓe nayo ɓe kontuɗen inɗe mum ɗanane jeegoɓe hedditiɓen wa talha bun ubaydillah wa zubair bun al awwam wa saad bun abi waqas wa said bun zayd wa abu ubaydata amiru bun al jarrah wa abdurrahman bun auf holo ɗum summa ahlu badrin refti hikko ɗon yimɓe badri ɓen sahabaɓe temettato e sappo e tato tawano ɓen ka gere badri toujours noon e nder ɓen ɗon kadi toujours a ittay ɓeɗo sappo taho non konta temeɗɗe tato e tatoɓe hedditiɓen si yimɓe badri ɓen feƴƴi summa al mubasharuna bil janna ɓen humpitiraɓe kadi wonde natay aljanna min gayri l ashara harona ɓeeɗa sappo ɓegoy no wodi kadi ɓe nelaɗo e humpiti wonde natay aljanna harana ɓeeɗa sappo ko hombo e hombo woni ɓen ka fatimata e azzahara'i wono nene fatima ɓiɗɗo maɓɓe o wa walidayha e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo alhasnayni bimana alhasana e husain wa thabit bun qais wa bilal bun rabah wa gayrihim e koynaɓe ɗo summa ahlu bay'ati ridwan refti hikko yimɓe ahadi welaye on wa kanu ɓe laatino ko ɓe jelo alfan wa arba'amia sahabiyan ko ɓe sahabaɓe wulure e temeɗɗe nayo radiyallahu taala anhum ajmain kama yu'minu lmuslimu no julɗon gonɗinirta bi wujubi waɗɗagol ijlali mawnugol a'immatil islam hooreɓe julɓe ɓen kadi wa ihtiramihim e teddugol maɓɓe wa tawqirihim e teddugol maɓɓe wa ta'addubi ma'ahum en ne adagol wondude maɓɓe ɓurɗoma gandal siɗa noddudemo takka siɗa wonde e makko jultina hito ngon teddinamo tikkinamo yeeso ardinamo inda dicrim sanga jantagol inde maɓɓe takka teddungal wahum par ce que kamɓe a immatu din ko kamɓe no hooriɓe dina kam fayda na kamɓe on ɗa teddinde ko dina islam kam wa alamul huda ko kamɓe woni andinoɓe ɓen peewal ngal ko ɗum ɗoni peewal ngal kalqar ra'i wono ɓurɓe wawde ɓen jangude alqur'ana hakkunde me en masalan wal fuqaha e ɓurɓe famude
ko ɗum woni dewal ngal hakkunde me'en shariaji diina ɗin. wal muhaddisin e ɓurɓe wawde hadisa ɓen hakkunde men, wal mufassirina e ɓuray ɓen firande alqur'ana e defte, min attabi'ina immorde e tabi'inaɓe, wa tabi'i tabi'ihim e jokkuɓe ɓeɗo ha hewti en ɗo hande, teddinaɓe ɗo fof muɗum rahimahumullahu wa radiyallahu anhum ajma'in. kama yuminu lmuslim wono julɗo gomɗinirta bi wajibi waɗɗagol ta'ati ɗoftagol wulati umuri lmuslimin, hooreɓe fiyakuji julɓe ɓen, wa ta'zimihim e mawningol ɓe, wa ihtiramihim e teddingol ɓe, wal jihadi e haɓugol jihadi ma hundude e maɓɓe, wa solati e jaɓugol juulugol halfahum ɓaawa maɓɓe, wa hirmati e harmugol alkhuruji yaltugol alayhim e nder laamateri maɓɓe nden. lida ko sabu ɗum fa huwa kanko julɗo on yaltasimu o waɗɗitoto hiyala kulli haula il madkurin, bangal dendanangal ɓeɗo jantaɓe inde mum o ko ɗum woni o waɗɗitoto teddingol ɓeɗo mbi adabin wondude e neydi khassatin hertindi. amma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alu bayti, amma wuridaɓe nelaɗo ɓen sahaba maɓɓe ɓenguri suudu maɓɓe nu, fa innahu kun awalan yuhibbuhum, o yiɗiraɓe li hubbillahi ta'ala, sabu giggol Allah ko Allah yiɗiɓe kon, wa hubbi rasulihi sallallahu alaihi wasallam lahum, e giggol nelaɗo ko Allah yiɗiɓe, ko nelaɗo yiɗiɓe kon. id ko waɗi akhbara ta'ala, Allah humpiti anna hono kanko yuhibbuhum himo yiɗiɓe, wa yuhibbuna wonde kamɓe kadi ɓe yiɗimo fi qawli e nder daalu makka o daali, fa sawfa ya'ti llahu, aray Allah adda bi qawmin yuhibbuhum hara himo yiɗiɓe, wa yuhibbuna hara kamɓe kadi ɓe yiɗimo, adillatin hara ko ɓe newiɓe alal mu'minin, aizatin ko ɓe ñaaɗoɓe alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im. kama qala fi wasafihim, wano yewtiri fi sifagol fi maɓɓe, o wi muhammadu rasulullah, walladina ɓen maahu gomɗinɓe wonduɓe e makko, ashiddaw ko ɓe ñaaɗoɓe alal kuffari, ruhama o baynam kono ko ɓe yurmodirɓe hakkunde maɓɓe. wa qala rasulullah nelaɗo sallah sallam kadi no maaki, allah 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 yo safe Allah wallan ko wullitagol e Allah fi ashabi fi be sahabaɓe, la tattakhiduhum wata on jokkitoɓe awale goy aradan, ko ɗum woni wi e la tattakhiduhum, wata on jokkitoɓe aradan, faandunde lorregol baadi ɓaawa, faman ahabbahum, kala yiɗuɗoɓe fa bi hubbi ahabbahum, haray ko sabu giggol angol o yiɗiɗi ɓe, waman abgadahum, kala monaniɗoɓe fa bi bughdi abgadahum, haray ko sabu tikkire anden ko ɗum woni ɓe tikkirana kamɓe kadi, waman adahum, kala lorruɗoɓe fagad adani, haray o lorri lan, waman adani, kala lorruɗo lan fagad adallah, haray o lorri Allah, waman adallah, kala lorruɗo Allah, haray on ɗon yushiku an yakhuda, fattike nde Allah nangatamo haala ala. Saniyan yu'minu o gomɗinay bi afdaliyatihim, teddugol ɓeɗo ala gayrihim e dow tana maɓɓe, min sa'iri lmuminina wal muslimin, li qawlihi ta'ala fi tanayihi, fi mantugol makko alayhim hoore ɓe, o daali wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar walladina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah welama ɓe lanni, kamɓe kadi ɓe welama Allah, e kadi wa adda lahum jannatin tajri tahta al anhar khalidina fiha abadan, dhalika al fawzu al azim. wa qala rasulullah alayhi salatu wassalam, nelaɗo maaki, la tasubbu ashabi, ton yenno sahabaɓe amen de, ko teddungal mo yo onon nodditiɓe diina hande wi kañum kadi koye diina islam jeeya, hino yenna aboubacry, hino yenna oumar, hino yenna ousmane, hino wacca ali, hino yenna nene aicha, hino yenna nene hafsa, teddungal mo on andi goy ko onon homɓe jentiɓe kadi andi ko homɓe, nelaɗo maaki ton yenno sahabaɓe amen. fa inna ahadakum, ande goɗɗo e mo on, law anfaqa mithla uhudin, hayso itti sadaka o dépensi e ka diina, yeru fello kange dahaban tulde kange, yeru fello uhudi kange, ma balaha, baraji ko heɓata ɗon ko o hewtata mudda ahadim, ha yeru muudore ɓeya, wala nasifahu, wona ha yeru feccere muudore ɓeya, teddungal. Par ce que ko finansanɗa ɗo diina wo hande an ko hittinɗa fi diina, wallitiɗa fi diina, développe ɗa fi diina, ko ɓa a taw diina islamu ɗon woni. sa fino no a tawali diina a anda ko woni diina, est ce que a finansanayno diina islamu? awa noon ɓeɗo waɗuɓe sabu ɓe wumtiji mum rewa e mum, jawle mum rewa e mum, ha tawɗa diina ɗo, on weltantoɗo ɓen duwa ɓen yo calɗi bungirɗaɗi,
ay si ɗaɗɗol gotol pet soppama ley ɗen andi calɗi ɗin hino wiliti hino wilfiɗi dow hino mari ɗowdi hino rimi ɗaɗɗol gotol pet si maayi leyɗi fof majji ɗi yoray dow yo calɗi bungirɗa ɗi musidɓe julɓe. salisan tata ɗum an yara ko nde o yiyata kadi anna Ababakre ni Siddiq wonde Aboubacry e nele ko yewtunoɗen kanka fuɗɗode nane wonde afdal asabi rasulillahi ko kanko kadi ɓuri teddude sahabaɓe nelaɗo ɓe fof wa man dunahum e ko wuuriɓe kon alal itlaq mi mana ko kanko ɓuri teddude sahabaɓe ko kanko kadi ɓuri teddude e ɓen ɓe hewta kadi sahabaɓe lego ko ɗum woni wa man dunahum alal itlaq e dow ko fottana yeddodiraka wa anna alladina o fama kadi wonde ɓen yalunahu hikkiɓe Aboubacry fil fadli ka ɓural hum ko woni ɓen ko Umar wa Usman summa Ali refti noon Ali radiallahu taala anhum ajmain hay tawi woni woɓɓe gono rondi Seydina Aliya waɗimo e hoore ɓeeɗo fof awa ko Aboubacry premier, Umar deuxiéme, Ousmane troisiéme, Seydina Aliya quatriéme. wa dalika ɗum ko andorta famoro li kawlihi ko sabu makko nelaɗo sallah sallam law kuntu muttahidan min ummati khalilan hara miɗo marno durwa harano hanannola nde mi jogitoto jatigui e nder mofte anne lattahattu Ababacrin mi jogitoto no Ababacry jatigi walakin kono mi jogitotako mo jatigui akhi wa sahibi ko musidɗo an ko woni ɓiɗɗo an noon so tawi woni oɗo woni yaweteɗo ma haray konto dina ma ka woni wa gali ibnu Umar e sabu makko Abdullah ibnu Umar radiallahu anhuma o wi kunnamin laatike na ɓuulu meɗen yewtayno wan nabi taw annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam hayyun himo wuuri meɗe wowlayno ɗi konnguli ɗo o haɗano men o kondanano men mais inna Aboubacry Aboubacry wo Aboubacry ka dina men ko Aboubacry si Aboubacry feƴƴi summa Umar ko Umar kadi hikkotoɗo min jooɗo min konta aɗane laaɗa no jooɗi summa Ousmane refti ko Ousmane hikkotoɗo on ƴettata troisiéme place summa Ali refti ko Seydina Ali min hatta ɗo fa balaka dalika annabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo humpitino meɗen wolde ɗi falam yunkirha o kondananano min wañano ɗum e hoore amen wali gawli Ali e sabu mako Seydina Ali radiallahu anhu o wi khayru hadihi l umma mi yettonna ko ɓuri moƴƴude ɗe mofte men ɗo fof baada nabi ha ɓaawo annabaji maƴƴi on feƴƴi ko Aboubacry summa Umar ko ɓeɗɗiɗo walaw shi'tu sinno miɗo yiɗi la sammaytu salisa mi wowlay tataɓo o simɗo faala mi wowlanayi kombo kadi wonata tataɓo o yani Ousmane radiallahu anhu ajmain Seydina Ali yamaki ɗum ko hatta o wola nayaɓo on ko ɓa ko jeeya ko kanko wonata nayaɓo on ko ɗum waɗi goɗɗo mantata hoore mum raabi an nayaɓon ɗum an yoɓirra ko nde o ɓirritoto kadi kanko neɗɗo julɗon o jaɓa ko ɗum woni mbima zayahum teddule koɓe mari kon e mantoreji koɓe mari kon waya tari faw ɓirrito bimunaaqi bihim place ji maɓɓe ɗin kaman qabati Abibacry wono place Aboubacry wa Umar wa Ousmane fi qawli rasul alayhi salatu wassalam fima ko ne laaɗo ko makani li uhudin fello uhudi rajafa bihim tawi ngo yeƴudi e maɓɓe wom tawi kamɓe fawqahi ɓe hoore maggo ɓe maki fello kono jokkuɗa uskun deƴƴini ahadu innama alayka andu gooto e ɓe wonɓe hoore ma ɗo ni nabiyun ko annabajo ho siddiqun e gonguɗo ho shahidani e yanoɓe shahidi ɗiɗi yanoɓe shahidi ɓe ɗiɗo ko Aboubacry Ousmane ko ɗon ɓe andi koɓe neeɓi wurude koɓe sahindinteɓe wako gawli e wona mako ne laaɗoli Ali radiallahu an koɓe makani Seydina Ali ama tarda ene e weltotako ene a weltotako an Aliya an takuna nde wonoyta minni e immorde ammin nde enen ɗiɗo wonoyten mbi manzilati Haruna min Moussa wano place hakkunde annabi Haruna e annabi Moussa a yiɗa ɗum ɗon andi annabi Haruna e annabi Moussa ko yon président o yon vice président o yon premier imam o yon deuxiéme imam masala wo ene weltinalima Aliya enen ɗiɗo nde wayiroyten noon holli ala ƴettoyo on place ɗon so wona Ali donc Seydina Aliya kadi ko wacceteɗo ko manteteɗo ko teddinteɗo kono na yusuɓe kanko tun hakkunde ɓeya wa gawli e mako maɓɓe koɓe makani Fatimatu nene Fatima sayyidatu nisa'i ahlil janna ko an wonoyta hoorejo sonnaɓen ka janna wa gawlihi e mako maɓɓe koɓe makani li Zubair ibn al-Awwam inna li kulli nabiyyin ande no waɗani kala annabajo hawariya jatigijo weldiɗɗo laaɓodiraɗo wa inna hawari ande min kadi e jatiguiɓe an suɓaɓe ɓen laaɓodiraɓe an ɓen ko Zubair ibn al-Awwam wako qawli fil Hasan wal Husayn e wona yewtere koɓe makani al-Hasan wal Husayn ɓe maki allahumma ahibbahuma Allah yiɗu ɓe ɗiɗo sabu fa inni ahibbuhuma min ɗo miɗo yiɗi ɓe
وكقوله لعبد الله بن عمر إن عبد الله عندنا عبد الله رجل صالح كوغور كمؤيو كنوم بما كان عبد الله بن عمر وكقوله إماكم بما كان لزيد بن حارث أنت أخونا ومولانا أن كوا مسيب أمين كوا ويلدي أمين وقولي إماكم بما كان لجعفر بن أبي طالب شبهت خلقي وخلقي شبهت نندي خلقي وخلقي شبهت أن جعفر بن أبي طالب نندي خلقي اتقو أنغو وخلقي اتقو أنغو بمعنى أرتيلان تقو en woni nando be mbadi a artilan gikko kadi lego dum wona garan yagal moƴƴa wa qawlihi e mako mabbe ko be makani li bilal bin rabah sami'tu minani daffana alayka hito pade maada de bayna da yeso an fi jannati aljanna est ce que ada kilam natude wadi hakkile ma ko bilal yeta dum moƴƴire hon dum bilal wonno huudi ha sabin bini kay o adi kenelaaɗo ko aljanna o adaki de wiɗen ko asikkay yiltete ka tafsiru suwara min hayati sahaba ka ɗissa makko no ton ma ɗum no dollar e numéro téléphone 631 60 53 09 même numéro sur tout le réseau si wona areba woko qawli e wono mako maɓɓe koɓe makani fi salimi mawla abi hudayfa wa abdullah bin mas'ud wa ubay bin kab wa maad bin jabal ɓeɗo fof ɓe make istaqri'ul qur'ana jange al-qur'ana min arba'atin immorde be donayo min abdullah bin mas'ud wa salim mawla abi hudayfa wa ubay bin ka'b wa ma'ad bin jabal wa ka qawli e mako mabbe fi aisha ko be maki fi nene aisha be maki wa fadlu aisha ala nisa'i bural aisha ngal no way e hore sonnabe di tibben ka fadli sa'idi ala sa'id ta'am wano bural innen kon ɗum place ten farid hande miɗo wawi wiide ɗen ye wi'u ɗum ɗo ko lanɗan ɗan wano lanɗan ɗan ɓurdiri no ñamete on fo muɗum awa ko ni nene aicha ɓurdini e ɓurdiri sonnaɓe editiɓe ne laaɗo kamɓe na lanɗan ɓe fandinogoy ka tari nayen sikku ɓay lanɗan ko milh wiyete ɗum ɗole ko sarid wasi haray faljere waɗi konko ɓe fanditi ɗum kumpi hum waɗete nokku nden ñande hukum ɓurata welnude maafe few jon noon ɗo hande mi innata ɗo joni ko maagi buy ñamata maagi hande mi innata ɗo joni kadi ko tew ko ngu defa moƴƴi woosi lanɗan ala tan ko maɗɗo tutta hande mi innata joni ko basalle woɓɓe go yiɗa basalle ma basalle kadi ko waɗa wosi tawi woni lanɗan waɗaka ɗum ko ɗum waɗi simi place lanɗan ɗan on faami sarid ko inde façon ñamete hun jillete kun e nder maafe ko furwi hun kadi asete kun kadi ka leydi waka qawlihi e maako maɓɓe fil ansar ko ɓe yewti fi ansariyankoɓe ɓe wi law anna al ansara on yiɓe ansariyankoɓe haysi ɓe salakoɓe naati waadiyan e ayde aw shiban ma e nder joolol min mouhammadou o mo yiwɗon la salaktu fi waadi l ansar mi naato e nder ayde ansariyankoɓe walawla hijratu sonano firgu ngu ko tawata komi lanni wonde komi ferɗo yi makka woni madina la kuntu mi laatoto no imra min al ansar neɗɗo jeyaɗo e ansariyankoɓe wa qala al ansar ansariyankoɓe wi la wa qala ni laaɗo maki al ansar on yiɓe ansariyankoɓe la yuhibbum yiɗataɓe illa mu'min wala yabghaduhum añataɓe illa munafiqun faman ahabbahum kala yiɗuɗoɓe ahabbahu llah faman abghadahum kala mo naniɗoɓe abghadahu llah وكقوله في سعد بن معاذ اهتز الأرش أرسك دلي لموت سعد بن معاذ سبكم معاذ معكم الله أكبر نونكو غاران ياغال نونكو يدede hon goddo walo maya wonanya makalajo wowli wona journalistijo sakkona commentaire be ne la sallallahu alaihi wasallam maka tolo maka wonde danki Allah ken yejjike fi ko saadu mayikon fi ko kaari mayikon modi ɗum ɗo ko nema ɗum ɗo ko yeɗede wa kaman qabati wano place kadi wano darja kadi usayd ibn hudayr il kadi kanu laati neke ma ashabi nabi mo wonde sahabaɓe nelaɗo ɓe alayhi salatu wassalam fi bayti rasulillah ka nder suudu nelaɗo fi laylatil muslimatin e nder jemman niɓɓutuɗo falamma haraja ɓawa o yalti wa idha nurun tawi yo annora daygo bayna aydihima ɓe inni en koɗɗiɗo
wo e Usayd bun Hudayr id kana tumande o laatinoma ahada ashabi nabi wondude gooto e sahabaɓe nelaaɗo ɓe fi leylati musulmati e nder jemma niɓɓutuɗo na wondude nelaaɗo de ko wondude e sahabajo nelaaɗo falamma kharaja ɓa kamɓe ɗiɗo ɓe yalti wa ida nurun tayo annora on bayna aydihima hino yeeso maɓɓe yamshiyani hiɓe yaha fihi hakkunde annora falamma tafarraga ɓa yeeyaɓe seedi ɓe wayno ndiri tafarraga nuru ma'ahuma annora on ko ɗum woni serti hakkundeji maɓɓe waka qawlihi e maako maɓɓe li Ubay ibn Ka'b inna allaha nalla amarani o yamiri lan aqra alayka yomi jangane ɗum kadi ko gara yaagal lam yakuni alladina kafaru ngol suratu wol wiyete ngol suratu Bayyina qala o wi enenela o sammani Allah wolno indande wo ya arta wala janganala ngal laaɗo maki naami hihi kam o wi Muhammadu yaw janganali Ubay ibn Ka'b ɗum ɗo fa baka Ubay wulli tawi weltare nden mawdi ko ha ɗo waka qawli fi Khalid ibn al-Walid sayfun min suyufillah an ko a kafa jeyaɗo e kafaji Allah masululun fontika kadi sortaka waka qawli fi Hasan ibn Hadam yo ɓiɗɗan o seydun ko kohojo ni wala Allah no gasa Allah an yusila bi nde o moƴƴiniro e tasabu makko bayna fi'atani hakkunde feddeji ɗiɗi min almuslimin himmorde julɓe ɓen on isa kadi en addimo ko ɗum woni ka suwar min hayati sahaba e addimo ka siratun nabawi waka qawlihi fi abi ubayda e maako maɓɓe koɓe maaki fi abi ubayda li kulli ummati no waɗani kala mofte aminun hoolaɗo wa inna aminana enen kadi hoolaɗo men o ayyatuha al umma kono e mofte abu ubaydata bunil jarah radiallahu taala anhum wa ardahum ajmain khamisan jaɓum ɗum yakuffu ko yo accu kanko neɗɗo julɗon an dicri masawi'ihim jantagol bonɗi maɓɓe ɗin ɓa alama mara bone o yeskuto o deƴƴa anil khilafi e gaye lurralji alladi ɗin sajara yanunoɗi baynam hakkunde maɓɓe wono guere on hakkunde sayyidina aliya e ma'awiyata bun abi sufyan li gawli rasuli sabu mako nelaɗo sallah sallam koɓe maki kon la tasubbu ashabi woton yenude sahabaɓe amɓe wa gawli e mako maɓɓe koɓe maki la tastahiduhum woton jogitoɓe garadan fandunde lurrugol ɓe baadi ɓawa ɗe andi ɓe maki ɗum wa gawli e mako maɓɓe faman adahum kala lorruɗoɓe ɗo fagad adani waman adani fagad ada llah waman ada llaha yushiku an yahuda ko ɓawo ɗo firude en hadise o sadisan an yu'mina nde o gomɗinta bi hurmati teddugal zawjati rasuli sonnaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam wa annahunna e wonde kamɓe tahiratun koɓe laaɓuɓe mubarra'atun koɓe ɗigguɓe wa an yataradda anhunna e nde o weltortaɓe kadi wa bara wa yara o yiya anna afdalahunna wonde no teddungal ko ɓuri teddude kadi e maɓɓe ko khadijatu binti khuwaylidin hikkoɗon wa aishatu bintu aboubacry on tigi famaɗo ko haqqille wa dalika ɗon noon li qawlillahi taala annabiyu awla bilmuminina min anfusihim he ko annabajo allah on ɓuri handude e gomnimi ɓen di hay wonkiji maɓɓe ɗi wa zawaju a kadi sonna e makko ɓe ummahatum ko nene maɓɓe de wa amma aimmatul islam amma hooreɓe julɓe ɓen min qurra'in immorde wawɓe jangude o muhaddisin e wawɓe hadis wa fuqaha e marɓe faham fi ñawoji dinat ɗen shariaji dina ɗin fa inna kuni awalan ara noon ɗum fa innahu no kanko julɗo o yuhibbuhum o yiɗa e ɓe nani wa yatarahamu alayhim o yurmete ɓe nani wa yastaghfiru lahum o toɗantoɓe yaafuye kala bakkat ko ɓe mari nani wa ya'tarifu lahum o qirritantoɓe bil faduli ɓural annam no kamɓe dukiruɓe jantama fi qawlillahi ta'ala hiɓe jeeya e nder ko Allah daali ɗon walladina ɓen ittaba'uhum jokkuɓe ɓe komɓe jokka ɓen ko sahaba ɓen komɓe jokkuɓe ɓen ko enen ɗo bi hisani no moƴƴiri radiyallahu anhum wa radu anhu wa fi qawli rasul khayrukum ko ɓuri moƴƴude mon fof ɓerni ko groupe an on thumma alladina refti ɓen yalunahum thumma alladina yalunahum refti ɓen hikkiɓe refti ɓen hikkiɓe on hikki lannata ha ka wonɗen ɗo enen kadi ko enen hikki ɓe iwɓe fammatul qurra dendanangal wawɓe jangude wal muhaddisina wal fuqaha wal mufassirina e wawɓe tafsirude kano ɓeɗo fof laatike min ahli haadil quruni salasa koɓe jeeyaɓe ko jeeyaɓe yimɓe ɗi groupe aji ɗo tati hay fi ɓe wuridani alladina ɓe shahida lahum ɓe seeditani ɗum rasulullah nelaɗon sallah sallam bil hayri moƴƴere wa gad asma allahu gomɗi allah manti alal mustahfirin e dow ɓeɗo insinotoɓe liman sabab insinantoɓe
torantoɓe yaafuye liman sababu wonande ɓen aditinoɓe bil iman ka dina. Awa wano woniri kadi so goɗɗo woni huɗowoɓen jasinoɓen yennowoɓen sabotoɓen kadi aray ko wana noon kadi allahu on kanini on ɗon fi gawli e nder dalal makko rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Fa huwa idan kanko neɗɗon on suma yastaghfiru o toranto yaafuye li kulli lmuminina wal muminati. haray en yondino to ɗo awa darsu on hande kadi faslun asabi ashara sappo jeɗɗamon senden mo ko ɗum woni waɗen mo darsu ɗiɗi inchallah. haray en darto ɗo fi wota rewtagol ngol juutan en pandi mestana en fi pandi. haray en darto ɗo yiltoɗen rewtoɗen ɗum ɗa ha wawen he ko darsu no qalilun fahamun kasirun, darsu hun seeɗa hun heɓa faamu boyi ko ɗum ɓuri moƴƴude di jangugol ngol wurwurunno yaha. aray hatten ɗo inchallah rewtoɗen ɗum ɗo musidɓe an worɓe e rewɓe on sumati feƴƴanen darsu ɗimmo wallahu a'lam wa alam.